Bia Kamal was me ban right no ketek do book on right verb form in present continuous tense verb form in present continuous tense lorne written wewe ko la affirmative form ban right ki de money ki written kon right na ki weka wewe niam no right inta ka weka we jen ban right ne shale continuous am wewe ka tongnat bro you palpin bi channel bi support no bi you subscribe ko do da subscribe ko je real ban your right content yok tech verb form in present continuous affirmative form jen ba right na to English kan nuar ki tong nat no camera duka ban je to gwasa me mishalar no I am taking and nangaje correct and nangaje I am taking and nangaje ilare no katungnat we are taking kon nang neye correct banamen we are taking lunodi kon nang neye you are taking jin nangaje me machine ne sianga charles ka bracket gwada me ka roina ka loitok bi ngaje no raje ka kwimu ka kwi mail lode ne wut ke lode ne dol me f lode ne nyal ke lode ne check bi dagdin bi ngaje la f chale female ano you are taking jin nangaje lo we ko wonyam jin nangane you are taking ke female lode no jin nangaje jen nyambon teleka dak jen kelo micha which she is taking jen nangaje temb ngai gwasme la she me malode raje ke kwinyal ki raje ke kwichek titine la kukanat confuse mlono la lerche de ke charna de kan kabat mekan dak den kan ngach e ke she ke it ala she raje ke kwinyal ki raje ke kwi ngot mila female shall she mi roi na ke hi raje ke kwi wuda ki kwidol roi na ke it roi na ke mo kwai ke no de changa jo mi wut changa jo jenba mi chek ki ngot ki tu roi ke it so kuj mo she's taking jenanga je nga nyamo nanga je de nanga no awu kon ke wewe mi chawe you are taking malode yen nang yen you are taking yen nang yen you are taking p elme raje ke mishale plural raje ke tengwan shale plural pronouns raje ke tengwan michawe you are taking cheka armo raje ke tengwan michi you chinan you take a godangaro you take a morai karamkel la dala jin you take a morai kene dangaro ke wen yam to de na jogono you chimkula take yena michi kola no you are taking lut kono de yen nang yena u kon gumro dien he is taking jen nangaje is taking chikora jenin ke kwi hi chane raje ke kwi muka raje ke kwi dol ki ke kwi uda ki raje ke tut hi raje ke tut ko chaka dak e wut ke she she kenya melone female mi chao is taking jenangaje ka tongnat la kona na janangane jenangaje is taking dolo mo nangaje dongde kolarno dolo mo nangaje is taking jen nangaje they are taking malude ken nankene they are taking ken nankene minen koname jen verb and shall ke take chako nanka continuous tense chan right ke kwide boka listen to ko ken ke past tense of take lunu tok present tense shall take ana banyo je ke ngida dien chu je purjeno jin subscribe ke bi nyawo ne ko ken bi atega mal